Beshun Thobela, Jake ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Gomme ditlhogo tša tšona ke tše. The immediate consequence, if it is found there was fronting, is shut down immediately. Boingwadišo bja mabenkele a dijo go no swana le dispaza bo katološitšwe go fihla ka la 28 Dibokwane išago. It now so happened that several of the buses that are passing on our roads, they are carrying people that do not have papers to be in South Africa. Ba go feta legolo ba go legilwe mmileng wa lephefo wa N1 ka Bloemfontein, Free State, lesolong la polokego ya mebileng la sehla sa maikhutšo a Keresemose. The situation remains tense and there is commitment in terms of transporting the essential goods. Tona ya dikamano tša boditšhabatšhaba Ronald Lamola o re Afrika Borwa ya go tšwela pele go lekola maemo a sepolotiki ka Mozambique. Beshun Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Boingwadišo bja mabenkele ya dispaza bo katološitšwe go ya go letšatši la 28 Dibokwane ngwageng o tlago. Seo se tla morago ga gore nako yeo e bego e beilwe ke mopresidente Cyril Ramaphosa ya matšatši a 21 e fihle mafelelong letšatšing la maabane. Boingwadišo bjo bo tsebagaditšwe morago ga gore naga e temogele mahu ao a hlolwago ke mpholo wa ka dijong. Dikgwebo tšeo di gatago tšeo di sa gatego ka mošito o tee le melao ya boingwadišo bja dikgwebo le ya tša maphelo di kotsing ya go tswalelwa. Bahlankedi phetiši ba lemošitše ka bogale bao ba ka bago le megopolo ya go loga maano a go ngwadiša dikgwebo legatong la batšwantle bao ba senago mangwalo a semmušo. Bahlankedi ba re dikgwebo tšeo di ngwadišwago ke badudi ba Afrika Borwa bao ba ka se kgathego tema tshepedišong ya dikgwebo ba tla lebana le kotsi ya gore di tla tswalelwa. Ditona tšeo di eteletšego pele dihlopha tša go fapafapana tša mmušo tšeo di nago le maikarabelo a go hlokomela ditiragalo tša malwetši ao a hlolago ke mpholo ka dijong le dikgwebo tšeo di sego molaong ba be ba bolela le babegaditaba ka Pretoria lehono. There is a very wrong perception that everybody who enters South Africa, if they don't have any documents, then it's Home Affairs fault which need them documents. Many of them don't deserve the documents because there's no reason that they are here. Beng dikgwebo ba lemošitšwe gore ba seke ba leta go fihla motsotswana wa mafelelo go ngwadiša dikgwebo tša bona. Go fihla ga bjale go dumeletšwe dikgopelo tša go engwadiša tša mabenkele a dispaza tša go feta dikete tše 19 go ralala le naga gomme go tswaletšwe tša go feta sekete ka baka la go se obamele molao. Fronting will not have a space because for a South African who will register for a spaza shop or a food handling outlet and then allow a foreign national to run it, if it is not a foreign national who applied, met the requirements and got approved, it can't operate. Go sa le bjalo bahlankedi ba tša tikologo go tee le ba tša phethagatšo ya molao ba tla tšwela pele ka masolo a go lekola le go phuruputša dikgwebo tšeo di sa obamelego molao. Aga gomme pejana re le botšišitše gore na maikutlo a lena ke a fe morago ga gore mmušo o katološe matšatši a boingwadišo bja dispaza le mabenkele a go rekiša dijo go ya letšatšing la 28 Dibokwane ngwageng o tlago wa 2025. Maikutlo a lena ka WhatsApp ke ao. Nna ke re puso ya rona mane ya swabisa ke nagana ya ema nokeng bafaladi e ka ba erile ga ya tolose letlha ba ba senang dipampiri a ebe gore e tšhaile ya bona. Ke bona mmušo ke re sekgetho sa maleba sa gore o katološe gore matšatši ya gore beng mabenkele goba bona beng dispaza shopo ba kgone go ngwadiša dikgwebo tša bona. Jalo bao ba tla go ba paletšwe ka morago ga matšatši a mmušo ba fele gona ke sebaka sa gore mmušo wa rena ba tšeele marato. Go a nyamiša go bona go e ba le katološo ya boingwadišo bja dispaza. Ke bona bokaone le gore bohle bao ka moka ba sego ba dira boingwadišo a mabenkele a bona a tswalelwe.
ga a tswalelwe ka ponyo ya leihlo gobane ge e sa le go e ba le taba e ya boingwadišo ke khutšo le shebeshebe a go mahu ao a begilego ka gona mabenkele ao ga a tswalele go ba go fihla go e ba le mangwalo a maleba a boingwadišo. Maphodisa a KwaZulu-Natal a netefaditše gore monna yo a boletšego gore o bolaile lekgarebe la gagwe kgatišong ya video yeo e phatlaleditšwego go marangrang a dikgokaganyo le yena o hlokofetše. Setopo sa gagwe se hweditšwe se lekeletše mohlareng ka Mlangeni Umzindo dimitara di se kae le moo go hweditšego setopo sa lekgarebe la gagwe la mengwaga e 25 seo se bego se na le dintho tša go hlabja. Sefatanaga sa monna yo le sona se hweditšwe se tlogetše lefelong la bošula bjong. Maphodisa a re go bontšha eke go bile diphapano tša go amana le dikgaruru tša ka malapeng magareng ga bobedi bjong. The person found hanging on a tree was the prime suspect. He is the person who faked the woman who was his girlfriend, and then later on she was found killed. And with his confession on the video that he posted all over, he was the prime suspect. We were looking for him. We found him hanging on a tree. We are still getting a case because it is for us to find out what happened, what led to the murder, and also a case of inquest. It is under investigation as to how it all came about. We are as the police mandated to investigate both these cases, and we shall do so thoroughly so. Batho ba go balwa go legolo ba go legilwe mmeleng wa lephefo wa N1 ka Bloemfontein Free State magareng ga bona ke bao ba paletšego ke go ntšha mangwalo a bona maleba mo le ka go le lengwe ba bangwe le badudi bao ba sego molaong ka Afrika Borwa ge sa le sehla sa maikhutšo se thoma go begilwe mahu a 23 a wa hlotšego ke dikotsi tša mebileng ka provinceng yeo. Mmušo wa province ya Free State o swere masolo a polokego mebileng go phethagatša molao. Immigration officer is special. You must know your job. That this is ZEP. Finish and clear. You don't ask further questions. Letsholo la tshoganyetso le le tlogetseng batlola molao ba le mo mathateng. Bathati ba dira sengwe le sengwe go netefatsa gore molao wa obamelwa go fitlhetswe dijanaga tse di nang le makwalotetla a fitilweng ke nako. Bakgweetsi ba ba senang di-license, dijanaga tse di sa siamelang go tsamaya mo mebileng le dijanaga tse di neng di na le dithaere tse di onetseng. You're going to cross into Zimbabwe because you can't apply for a Zimbabwean passport in South Africa. Can you? That's the thing. That's the thing, but tell me, how are you going to cross over so that you acquire that passport? Just tell me, what was... Please. I don't know. This one is a passport. No, leave this one. I'm talking about me, you. Right? Yes, leave this one. I've been here for a long time and I lost my passport. Dipalangwa tsa botlhe le tsa private tse di neng di ya kwa mafelong a farologaneng di emisitswe. Bontsi jwa ba ba tshwerweng ke ba ditšhaba ba ba senang makwalo a go nna mo nageng. Fa bangwe ba bona ba na le makwalo a fitilweng ke nako. Bangwe ba fitlhetswe ba itshietse nnotagi. Fa bangwe ba bakgweetsi ba ne ba sa tshwara di-license. Go fitlhetswe le tlhobolo e seng ka fa molaong. We are checking all transport that are on our roads, including passenger transport. It now so happened that several of the buses that are passing on our roads, they are carrying people that do not have papers to be in South Africa. Baagi ba ba obamelang molao ba ne ba itumeletse letsholo leno. I'm from Johannesburg. I'm going to Queenstown, Eastern Cape. Thank you. Now the traffic so far so good. It's still quiet, very early in the morning, so I think maybe do pick up in the afternoon, but so far so good. We're from Pretoria. We're going to Mossel Bay now, and yeah, it's been safe. There's a lot of course, but the guys here are doing an absolute great job keeping us safe. Early hours of the morning, from after 12, it was bad for all the people that's traveling now, Eastern Cape, Joburg, with the taxis and that. Puso ya Free State ya re e tshwengwa ke palo e oketsegang ya dintho tsa mo ditseleng. Re sa buša re le amogela ledimo le maatla le hlotše tshenyo dikarolong tše mmalwa tša motsana wa Mmamatlakala ka ntlenyana ga Mokopane provinceng ya Limpopo moo badudi ba bangwe ba tlogetšego ba sena magae. Dintlo tše mmalwa di sentšwe ke ledimo leo gomme le tlogetše le badudi ba bangwe ba letlalelong ka ge mafarahlahla a mangwe le ditirelo tše dingwe tša setšhaba le tšona di amegile.
Ledimo la Matlakadibe le tlogetse badudi ba bantši motseng wa Mmamatlakala ba itshwere megono le go hloka thušo. Le ge ledimo le sentše, badudi ba šoma o šoro go lokiša ditlhaka le fao ba ka fihla go hlogo. Mananeo go parra Mohlagase le ona a senyegile le go tlogela badudi swiswing. Badudi ba lobile dithoto mola ba bangwe ba tšhabetše ka baagišaneng go lota hlogo metsi. Ba re latlhetswe ke dilo tše dintšhi tše le goreng ka morago re ka se kgone di afford-a. Be re kgopela mmušo o re thuše ka mantlo gore re kgone go ba safe because of a re safe no and a re bereke. O no tlhale la tlhalle ka mo ntwela yo re ke ntši ka mo ka utlwa sethunya se o lla nto gore ke sethunya re pho e ke santse ke theritše pho e ke bua ke metsi a tsena ka ntlong e ke lebelela ko godimo rufu a e gone tsamaile ka mo ga re senagaletše kudu di raka dithapile dilo ka moka di ithapile e be re kgopela mmušo gore o thuše ka mokgwa o ka kgonang di-shelter le e ba ka refa motho o mongwe le tša go janyana. Masepala wa selegae o re dintlo tša go gagabela go 20 di tšerwe le go phuhlama o re o leka ka bobjohle go thuša bao ba amegilego. Re fela re ba le yona mengwako yen then go diretse tsona tše then re iše ka ba gore ga re tsebe palo moka re tla bona rena palo e re nang le yona le mengwako e leng gona ka kua motseng wa Mmamatlakala e ka kgona go thušana eupša if e ka se lekane palo ke dumela gore bolao ile go eta pele bo tla dira ka mokgwa bo ka kgonang ka gona gore batho ba le ba tswe ka mo seemo se la sa botlhokwa tša ba le mo sona. Badudi ba gare ba kgoboketša seo se šetšego ka nepo ya go aga leswa maphelo a bona. Ba ipiletša go mmušo go tsenya letsogo ka ditlabela tša go fihla hlogo ga lebakanyana ga ešita le dijo le dinyakwa tše dingwe tše bohlokwa. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mmamatlakala. Ba bangwe ba badudi bao ba dulago ditikologong tša ka Johannesburg le ga bjale ga bana metsi. Seo ke ka gereng ho phethagatša kgaotšo ya kabo ya metsi ya diiri tše 16 projekeng ya go lokiša mafarahlahla a methopo ya metsi. Mera wa Johannesburg Tata Morero o re goba kere o tshepišitše gore kabo ya metsi e tla boela sekeng pele ga mafelelo a beke ye. O re ba šoma bošego le mosegare go netefatša gore badudi ba Johannesburg ga ba itemogele tlhaelelo ya metsi le ka Keresemose. Gareng ga bao ba amegilego ke badudi ba Robertsham bao ba befetšego ka lebaka la tlhokego ya metsi. Ba re la mafelelo ba bona dipompi tša bona di tšwa metsi e be le bekeng ya go feta. Ba ipileditše go bahlankedi ba Masepala wa Johannesburg bao ba bego ba etetše letamo la Honeydew gore ba boetše dilo sekeng. Especially the elderly are suffering so badly with regards to these water supplies. We've got stationary tanks that are not filled on time by Joburg Water. We're appreciative of the mayor coming through and his teams coming through. The biggest thing we want is resolution. We want to see the water come through. There's people that has got small little babies, people in wheelchairs that can't get to the JoJo tank. So we need to make additional provision for these things. We can give a commitment to all the residents of Johannesburg that they will have water, all of them even before Christmas. Komishene ya ditokelo tša botho ka Afrika Borwa e hweditše gore kgoro ya bodulo ka North West e gatakile tokelo ya go abela badudi dintlo tša di-RDP. Seo ka ge projeke ya kago ya dintlo tše dikete tše 5,500 e tlogetšwe e se ya fetšwa go ya le ka komishene. Dinyakišišo tšeo di dirilwego di tiišeletša dingongorego tšeo di rometšwego ke badudi go tloga ngwageng wa 2011 mo go utolotšego gore ditlhotlo tšeo di aparetše province mo di akaretšago le mebasepala ka moka ya province yeo. Dikai tse dingwe tsa go gatakakiwa ga ditshwanelo tsa botho di akaretsa go diegisiwa ga go rebolwa ga di-title deed, go agiwa ga matlo ao a sa tsamaelaneng le tshwanelo ya motho ya sephiri le ao a sa kgoneng go dirisiwa bonolo ke batho bao ba nang le bogole. Mongwe wa batho bao ba amegang ke basadi mogorosi wa dingwaga di le 70 go tswa kwa motseng wa Tsetse kwa ntle ga Mahikeng. Mogorosi o santse a nna mo mokhukung wa phaposi lengwe le mororo a dirile kopo ya go agelwa RDP fa e sa le ka ngwaga wa 1995. Ke tlhoka ntlo ke tsenela ke metsi gofa bo disenke di a tsamaya a phefo di le disenke di a fofa ke sa bobedi go aga mokhukhu o fofile sa ntlha wa fa sa bobedi ka tlo aga ke batla batho mo straat ba nthusa go tloga ga mokhukhu go aga. Ba komishene ya ditshwanelo tsa botho ba re ba amogetse dingongora di le 457 le melato e mentšhwa e le 205 e tlhatlhetsweng sešeng. Ba re seno se bontsha fa go tlhokega gore bathati ba puso ba rwesiwe maikarabelo le go rarabolola dikgwetlho tsa matlo. Other government departments that are meant to play an
oversight role over the Department of Human Settlements, such as the Northwest Treasury, as well as the Northwest Office of the Premier, they have collectively been complicit in these failures. They are complicit because they failed to take reasonable measures to hold the Department of Human Settlements to account and to ensure that funds allocated to them for housing projects deliver value to the state and to the beneficiaries. Komishene ka efa go sa tse dikgato ga batsamaisi ba dimmasepala go nnile le ditlamorago tse di masisi le go nna le seabe se segolo mo tshalelo morago ya matlo fa e sa le go tloga ka Mopitlwe ngogola. Komishene e laetse lefapha la matlo go rulaganya pegelo mo sebakeng sa dikgwedi di le 3 e e bontshang kgatelopele e e fitlheletsweng mo palong ya matlo a wa koniseditsweng le ao a baakantsweng morago ga go sa agiwe sentle. Thabang Morutlwa, SABC News, Rustenburg. Ke le tshogo fela go baeti bao ba ya go nageng ya Mozambique gore go ka ba le megwanto yeo e ka thomago ka mošupologo. Lekgotla la molaotheo ka nageng yeo go letetse gore le tsebiše dipoelo tša dikgetho tša ka la lesenyane diphalane. Palo ya badudi ba naga ya Mozambique bao ba tshelago mollwane wa lebombo ka Mpumalanga ya oketšega. Badudi ba naga ya Mozambique go balwa le bašomi ba boela gae pele ga ge le ema la maikhutšo a Keresemose le thoma. Badudu bao ba bego ba leka go tshela mollwane ka mo go sego molaong ba ile ba golegwa lefelong leo. Ba tagolo ya tlhapetšo ya mellwane maphodisa le mašole ba ipopile ngatana go thibela bosenyi mellwaneng. Se ka ge bontši ba badudi ba bafaladi ba Mozambique ba ya maikhutšong ba tshela mollwane woo. Bontši ke bašomi ba bafaladi eupša go na le poifo ya gore megwanto e ka thoma gape. I'm going to Mozambique. I'm from Mossel Bay. I'm going to drop my wife. I'll come back after 2 days. I do have insurance. I did report my bakkie to the insurance and car tracker as well. We go to see the beach. We know that on the 23 there is a stairway. So we will come back to South Africa. Methaladi ya metelele ya dilori ile ya fedišwa tseleng ya lephefo ya N4. Baotledi ba dilori ba re ditsela di bulegile go leba ka Maputo. For now, the situation is not bad because they say the strike that side will start on the 23rd. But for now, everything is normal. Since last week and now it's normal. It's back to normal for now. Baeti ba Afrika Borwa ba eleditše go fediša go ba go šutiša diketelo tša bona go ya ka Mozambique. Go le bjalo tona ya dikamano tša boditšhabatšhaba Ronald Lamola o re Afrika Borwa e tla tšwela pele go lekola maemo a sepolotiki ka Mozambique. Lamola o be a etile pele kemedi ya Afrika Borwa kopanong le bamphato wa gagwe go tšwa Mozambique ka malelano provinseng ya Mpumalanga. Naga ye ya boagišane e ka tlase ga kgatelelo ka morago ga dikgetho tša ka diphalane tšeo di go sa ngangišanago ka tšona le gabjale. The situation remains tense and there is commitment in terms of transporting the essential goods which we think will the commitment will be carried through by our counterparts in terms of all the modes of transport, trail, rail, land transport, and also the port, which is an important corridor, the people to people. It will not be easy for people to just go in terms of tourism because the situation does remain tense. We will continuously assess the situation, and at the right time we will be able to issue the alert for our citizens in terms of tourism in Mozambique. Bjalo ge ya re boneng ka boripana gore mebaraka ya dišere e hlwele ye mebjang ge GSE tswalela bijana e reng ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dišere ka kakaretšo GSE e hlwele lefase. Theko ya dirashwa e fokotše ntle fela le ya oli e tala. Bagešo tema ya rena e felela mo gomme gopela gore ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go sasa.
ba kere go SABC 2 le go SABC Legae go sasa ga bjale go tla latela kakanyo ya maemo a boso ga botse